Gi-integrate na ang peace education sa curriculum sa Bangsamoro Region, pinaagi sa paglusad sa Peace and Justice Education course. Tumong niini nga dili malimtan sa kabataan ang istorya sa kalinaw ug hustisya sa Bangsamoro. Ani report ni John D. Esteban. Aron mas masabtan sa mga bagong tubo ang hisgutan ng kalinaw ug hustisya, ingon man ang ilahang papel alang sa malungtarong kalinaw, gilusad ang Peace and Justice Education course sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM niadtong Sabado, Agosto 9. Inisyatibo kini sa Save the Children sa pakigalayon sa Ministry of Basic, Higher and Technical Education o MBHTE ug sa Southeast Asian Ministers of Education Organization, Regional Center for Educational Innovation and Technology o SIMIO Innotech. Pinaagi sa maong kurso, giapil na ang peace education sa curriculum aron mas mapalawman ang pagsabot sa kabatanunan sa kalinaw ug hustisya sa Bangsamoro Region. To the only sustainable way to teach peace education in all our learners in multiple years is to integrate it into the curriculum. Sa card ng bata, mag-a-appear na po values education / peace and justice education. Give a contextualized version of a peace education course in the sense that we have contextualized it to the existing framework of the MHCE, existing framework of the Bangsamoro. Gibansay na ang mga teachers nga maoy mutudlo sa mga kurso sa grade 7 students. Within the provision of the Bangsamoro Organic Law, ang peace education ay naka-anchor doon sa all levels. Pero nasimula tayo sa grade 7, eventually, very optimistic tayo na inshallah sa all levels mangyayari ito. Kung lahat ng grade 7 starting now ay dadaan sa kurso na ito, you're already establishing that culture, no, of peace and justice among a generation already. Mas maayo matud pa nga mahilakip usab sa kasaysayan ang istorya sa Bangsamoro aron mapalig-on ang respeto sa matag usa alang sa malungtarong kalinaw. We are now demanding respect from other people, and for that respect to attain, they need to understand us. It should be included in all level of education, not only supposedly. Our recommendation in the mechanism is not only in the education, but including the National History Commission. Yung pag-re-review ng kasaysayan ng Pilipinas to include narratives of the Bangsamoro people in the nation building of the Philippines. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. John D. Esteban. 1 Mindanao.